Lai toh. Komisi benta benang kentiu ya ki kami lekai football hapo kadong katan ki katu kan ningut kiri rangba kilayo ban please don da kaslem hikai ya lekai football kabalatip kung ka Bright Star Football Academy hapo kadong nonden jo kasnong new nongston ya kate kaslem hikai football ayo ban pli padpa da uba Australia Rashir sordar kasnong new nongston kumukongsan harangkat kajinga dan langru u Dr. LL Mausor Vice President ke MFA kumusembut kongsan uba Precious Stone Rentatiang, Presiden ke Academy, bat kiwe. Ya kate kajing ai jing hikai, dan hikai da unong hikai balapau hakajela uba Aban dan Mami Lamin, uba day u AIFF Blue Club Leader, bat ubala donru, ya ka AIFF D License Futsal 1. Lai toh. Kalong kesinjam lani kedai kesinjam ko ba biang palang namar ba pi ila don kam saya namar tang hang tei ha ponok pendeng ila don palat aris pangut taki kena teng-teng ke poi sidu lai separo te kita don kam ya ka moh ya ka jing penjanai lani ya ka ban pek bat pi hang ni kendi mentan ni presiden mo pitang yo tang Hasan Arpau nyuma kata kata kijing stang, but ke AKA ke ba kijing lek kijang pi ke ba biang pelat kelong ba pisim ya ki kena ki ba sedang naduk kata ke beras nem nga I complain nga congratulate ya pi ya kijing kesan kijang pi but ya ka akan ni kijang pi ba pila lek ya ke badai pelat ha kan ni ka khidmat ka wedai bat ka thai nongston ha wedai bat ka football Swa bangan syong ngakwa bani tuang ni ngalaywan ra argut ki kena mentan ngakwa ban jet keteng iwe de isunalanda yoren sobayen isuna bat ipila marngar sobayen ta syong soba boleh ngawan ra kini tidak pek kumongong menne ba kitalan jong ina nongston bon kila sakut hashtag lenti tama kini argut kita ki pliar ki ba longkum ka example lada pipe isuna landa yoren ide ikalakai haksnam arajar san bat ilasdang ban yele football nadu usnam arajar hatsan kata kamut hasnam arajar hatsnam bidap siposnam bat hasnam arajar hatsan ilai yo ban lek yele nengkong ya subruto bat hasnam arajar hatnyau ilayo lat ban lek shadu shadelhi bat hakini kisdam ke jingbet jingminot jong i ilala ban sajid ban let ya ka try for Indian team ka try ha orisa hausdam arjar ka kendai napta ka under 17 Indian team belai ngong pi bat ngatrai haduk mentah sekentai bat senrang na nongston kemud ba ini ide one of the best players so far mentai dang don tang kat kendai snap in ai ke jing kajing kitbok kitbuang ii binang trishtok idang don mo menta hakini kisnam ila wan ila kai i menta ila kai hasilong nakati mulai te ladang ni wan sa dakani pade kala nang bahanang baha kila nang start te tangkuwi ka jing tha yapi kibalay hang ne le segini gedang kena ki school kabakat no namna bantip Jakarta te ngin habo atlet kitang kawai kedai kane ka extra ya kane football tiap sim ya kijing pule ngayo iba mensyo na ka sipsen kila pha cha Delhi sya ibro kai kun jo ngau kala no jaitu te normal adon habau ong ba umna ban sekri akandra ti pihak perkat ba kini kedai ka extra jongpi dol ada pila ka nama minta ke buat jobbing kila kam start umde syu kum menchua lese dekan poi no tau ke dia ngatang kelas 8 ka pep no nama boleh lalik keleng la poi syadu Delhi la chan dur bojong lapang la chan dur bat ki he apa Delhi kila semua kaine de ngatarai umde bende utama de kani kalong ba kata ka
bawat ba menta kidon bun nda pila start la chai ka kota ban yo kam mu kidon ngok bai presiden kedon hi ka guideline ke ka suk ep la da pi lake police ero pila long pa ka exercise dong piang ne kala full train hang ne thim ba shu ban yo ko bat ki wei